السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وجميع المسلمين. dukomeje isomo ryacu rya fiqh mu gitabo cya manhajus salikin. ubushize twarebeye hamwe umuryango wa babul aniya, babul aniya, umuryango uvuga ku byerekeranye n'ibyombo. Al aniya ni ibyombo abantu bakoresha uko byaba bimeze kose. Tubona yuko ibyombo byose bibaho ari mubaha, biba biziruye, byemewe kubikoresha, kandi tubona yuko ishingiro muri ibyo byombo ni uko biba bifite isuku, biba bisukuye. Iyo ukiguze ntabwo kiba cyanduye, kiba gifite isuku. Ushobora kugishyiramo amazi ugatawaza ukayakoresha mu koga n'ibindi nk'ibyo. Usibye ibitemewe ni aniyata dhahabi wal fidda, ni ibikozwe muri zahabu na feza, n'ibiriho icyo ari cyo cyose gikomoka kuri ibyo byombi bibiri, zahabu na feza. Usibye akantu gato karobanuwe gakozwe muri feza, akantu gashobora gukoreshwa kwifashishwa mu guhoma igikombe cyangwa se n'igikoresho n'icyombo icyo ari cyo cyose cyakenera guhomwa hakoreshejwe ako kantu ka feza. Iyi niyo masala twarebeye hamwe ubushize. Uyu munsi turarebera hamwe indi masala ijyanye no kwistanji, mbega kwisukura. Kuba abantu bakwisukura igihe umuntu agiye mu bwiherero, kwa kwisukura yistanji, n'ibijyanye n'ikinyabupfura cyo mu bwiherero. Sheikh rahimahullahu ta'ala yaravuze ati babul istinja'i wa adabi qada'il haja. Iyo nyuguti ya ba kuri adabi iriho kasrateni, mukureho kasra imwe, muyisiribange igume ari kasra. Wa adabi, ndabona harajemo ikosa ry'icapiro aho banditse wa adabin, mukureho iyo kasra kabiri igume ari kasra imwe, cyangwa se muyisiribange igume ari kasra imwe. Babu alistinja'i wa adabi qada'il haja. Sheikh yaravuze ati babu alistinja'i, uyu ni umuryango wo kwistanji. Babu alistinja'i, uyu ni umuryango wo kwistanji, mbega ni umuryango wo kwisukura umuntu ari mu bwiherero. Kwistanji turabizi yuko ari ukwistanji umuntu akoresheje amazi. Wa adabi, n'ikinyabupfura qada'il haja, cyo kwiherera. Wa adabi, n'ikinyabupfura qada'il haja, cyo kwiherera mu bwiherero. Uyu ni wo muryango tugiye kurebera hamwe. Ijambo alistinja'u bisobanuye ni ukwisukura nyuma yo kwiherera mu myanya y'ibanga ukoresheje amazi. Barakallahu fikum. Icyo cyo gisobanuro cya alistinja. Abamenyi rahimahullah baravuga bati alistinja'u huwa tathiru mahalli najasati min as-sabilaini. Alistinja'u icyo bisobanuye huwa tathiru mahalli najasati, ni ugusukura ahakomoka, ahaturutse umwanda, min as-sabilaini, mu nzira ebyiri, inzira y'imbere y'ubwambure bw'imbere n'ubwambure bw'inyuma, ariyo ya myanya y'ibanga twavuze. Sheikh yahise avuga ati rahimahullah, yahise yinjira muri masala, aravuga ati yustahabbu, ni sunna. Yustahabbu, birakunditse, ni sunna. Idha dakhala al-khala'a, igihe umuntu ashatse kwinjira mu bwiherero. Yustahabbu ni umugenzo w'intumwa y'Imana, birakunditse. Idha dakhala al-khala'a, igihe umuntu ashatse kwinjira mu bwiherero.
idha dakhala hanga bisobanuye idha arada dukhula cyangwa se idha arada dukhula al-khala igihe ashatse kwinjira mu bwiherero nkuko Allah avuga muri Qur'ani fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi fa idha qara'ta bisobanuye fa idha aradta qira'ata al-Qur'ani fa idha qara'ta al-Qur'ana nushaka gusoma Qur'ani fasta'iz billahi uje wikinga kuri Allah minash shaitanir rajim akurinde shitani w'ikivume ahanga rero yustahabbu birakunditse ni sunna idha dakhala al-khala'a igihe umuntu ashatse kwinjira mu bwiherero ayyuqaddima kubanza ko abanza ayyuqaddima ko abanza rijlahu al-yusra ukuguru kwe kw'ibumoso ayyuqaddima ko abanza rijlahu al-yusra ukuguru kwe kw'ibumoso mbega ko abanza ukuguru kwe kw'ibumoso mu bwiherero mu gihe yinjiye mu bwiherero wayakula akanavuga ati bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi kuri khubuthi yoba mushireho dhamma minal khubuthi hano ndabona barashizeho sukuni mushireho dhamma minal khubuthi nagari khubuthi minal khubuthi wal khaba'ithi wayakula akanavuga ati bismillahi kwizina rya Allah bismillahi kwizina rya Allah Allahumma yewe Allah Allahumma yewe Allah inni mubyukuri nge inni mukuri nge a'udhu bika nkwikinzeho a'udhu bika nkwikinzeho a'udhu bika nkwikinzeho minal khubuthi undinde amashitani y'amagabo minal khubuthi undinde amashitani y'amagabo minal khubuthi undinde amashitani y'amagabo wal khaba'ithi na y'amagore wal khaba'ithi na y'amagore undinde minal khubuthi amashitani y'igitsina gabo wal khaba'ithi na y'igitsina gore yongera subiremo bismillahi kwizina rya Allah Allahumma yewe Allah inni mukuri nge a'udhu bika nkwikinzeho minal khubuthi undinde amashitani y'igitsina gore y'igitsina gabo minal khubuthi undinde amashitani y'igitsina gabo wal khaba'ithi na y'igitsina gore iyi niyo dua nibwo busabe umuntu asaba mbere yuko yinjira mu bwiherero akiri hanze no busabe twigishijwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam Sheikh yarakomeje aravuga ati icyo ni kinyabupfura cya mbere igihe umuntu agiye kwinjira icya mbere abanje kuvuga nuko umuntu abanza akaguru ke k'ibumoso mu kwinjira akanavuga ati bismillah ibi ni ibintu bibiri umuntu agomba kurangwa nabyo icya mbere ubanza kuvuga bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi icya kabiri ukinjira ubanje akaguru kawe k'ibumoso mu kwinjira ikindi wa idha kharaja minhu nigihe asohotsemwo mu bwiherero wa idha kharaja minhu nigihe asohotsemwo avuye mu bwiherero wa idha kharaja minhu nigihe asohotsemo mu bwiherero qaddama al-yumna abanza
akaguru k'iburyo, qaddama al-yumna abanza akaguru k'iburyo, mbega abanza akaguru k'iburyo hanze, akaguru k'iburyo niko kabanza hanze mu gusohoka. Waqala akanavuga ati, waqala akanavuga ati ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, akanavuga ati ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, akavuga ayo magambo. Icyo ayo magambo asobanuye, ghufranaka mana ndagusaba imbabazi zawe, ghufranaka mana ndagusaba imbabazi zawe. Ghufranaka bisobanuye ndagusaba imbabazi zawe, ghufranaka ndagusaba imbabazi zawe bisobanuye atlubu ghufranaka, ghufranaka bisobanuye atlubu ghufranaka ndagusaba imbabazi zawe. Alhamdulillahi alladhi ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah we, alhamdulillahi ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah, alladhi we adhhaba anni wankuriyeho, adhhaba anni wankuriyeho al-adha umwanda, al-adha umwanda, wa afani akampa n'ubuzima. Ndongera nsubiremo, alhamdulillahi alladhi ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah we, adhhaba anni al-adha wankuriyeho umwanda, mbega wankuriyeho ibibangamye, wa afani akanampa ubuzima, wa afani akanampa ubuzima. Ubu nibwo busabe Sheikh yazanye mu gitabo cye, gusa turatanga icyitonderwa gito kuri ubusabe. Ubu busabe turabutangaho icyitonderwa nuko ubu busabe uko bwose Sheikh yabuzanye ntago iyi dua yose ntabwo ari impamo, ari sahihi. Impamo muri iyi dua, muri ubu busabe ni ukugarukira kuri ghufranaka, ku jambo ghufranaka. Ijambo ghufranaka niryo jambo ryaje muri hadithi z'impamo, ghufranaka. Naho gukomeza ku ijambo alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, iyi nteruro yaje muri za hadithi, ariko izo hadithi ntabwo ari impamo, ntabwo zujuje ubuziranenge dushingiye ku misingi y'abamenyi ba hadithi. Ni ukuvuga nubwo Sheikh yayizanye mu gitabo hano, ariko biba bikwiye, bari ngombwa yuko tugaragaza iby'impamo ni ibihe dushingiye kuri hadithi, n'ibitari iby'impamo ni ibihe. Ni ukuvuga mu gihe usohotse mu bwiherero ujye uvuga ghufranaka, ndagusaba imbabazi zawe mana, mana ghufranaka ndagusaba imbabazi zawe. Aho niho uzajya usoma, niho ugarukira uri gusoma idua y'umuntu usohotse mu bwiherero. Iyo usohotse mu bwiherero tugarukire ahangaha, insha Allah tuzakomerezaho umunsi w'ejo. Dusubiyemo nuko tumaze kubona yuko ijambo ghufranaka niryo jambo ry'impamo ryaje muri hadithi z'isahihi, naho aya magambo yose arenzeho alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, aya magambo yaje muri hadithi, ariko izo hadithi ntabwo zujuje ubuziranenge. Izo hadithi ntabwo ari hadithi z'impamo, ni hadithi ariko ntabwo zujuje ubuziranenge. Ku bw'ibyo ijambo ryaje riri sahihi ni ukugarukira kuri ghufranaka, ku ijambo ghufranaka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.